Baratuganirije undutisha ibindi biremwa mu buzima bwawe mu makubaho kwawe. Baratuganirije undutisha ibindi biremwa mu byaremwe byose nta n'umwe wigeze ugira urubura bwanje ubu ndakubyaye. Urubura bwanje ubu ndakubyaye. Simfisi mwemu y'ubwoba fisi mwemu y'umwana simboroga sinaka mamagara izina rimwe je bisaba izina ni wowe uri papa. Ndonge ngo ikaze wo ukurikira ibiganiro byacu hano kuri The Next Media TV. Ngushimira wowe koze subscribe na utarakora subscribe ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ndagusuje aho uherereye mu bice bitandukanye by'isi no mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane. Abumva igifaransa iyo mvuze subscribe aba ari sabone, nibyo urabizi? Wundusha igifaransa ni igifaransa harya? Igifaransa. Okay, umeze uteze? Meze neza. Banza bwira abantu badukurikiye babwire amazina umuntu tugiye kuganira. N'umwana mukobwa mwiza cyane, noneho unafite ka kantu k'abakobwa ko kugira isoni. Bakobwa ngo bagira isoni? Oya, nta soni ngira. Nta soni ugira? Oya. Ndabibwira Abanyarwanda ndabivuga ibintu byo kutagira isoni ni bibi. Ntabyizi? Oya, hari kugira isoni ariko bivanye n'ikirerore n'ahantu uri. Ariko ubu ntazo ufite? Oya, ntazo mfite. Ndabibwira abantu badukurikiye. Ndabasuhuje, nitwa Beza nikoze nkaba ndi Umurundikazi. N'Umurundikazi. Nabyumvishe twakiriye Umurundikazi. Abarundi desi banakiriye umuhanzi wacu neza Ben cyane, bagira umutima w'urukundo. Yego cyane. Nanjye nitegura kuri banyakire neza. Okay. Beres bimeze bitese? Meze neza. Biri gucamo? Beres umaze igihe kingana gite mu Rwanda? Mu Rwanda ndamaze imyaka 5. Imyaka 5? Uzi ikintu mise nibaza, iyo umunyarwanda avuye mu Rwanda akajya hanze, abavandimwe abanyamakuru bagiye Burundi kuwa 4, ariko ubu ngubu bari kuvuga ikirundi mugabo arya niko babivuga. Oya impamvu no kubera iki kandi wowe uri kwivugira ikirundi rwose? Jewe nuko ndakunda igihugu canje, sikuvuga ko batagikunda ahubwo ushobora gusanga bafise kumva ko bageze bategerezwa kuvuga nyene ururimi rwaho bageze. Ariko je ngo mvuga ururimi nyene rwaho navuye. Okay. I Burundi dusuza abantu b'i Burundi badukurikira yemwe. Haryo babasuza gute? Kuramutsa abantu b'i Burundi kuramukanya mu bivuga gute? Kuramukanya nuko namwe muramukanya ni mwaramutse, mwiriwe. Ari umuntu twunganiriye ngo ni mwara, nuko tuko aratwunganiriye. Aradukopeje. Niko banza dushyire, ariko ndabizi kuririmba, ariko abanza naturirimbere ibindi byose ndabivuga umaze gushyiraho akantu k'akaririmbo gakeya kugira ngo twinjize mu mwuka, kuko urumva abantu bakurikira ibiganiro byacu tumaze iminsi dufitanye ibibazo ngo nakoze ikiganiro kivuga n'abantu ngo abakirisito ngo ubusinkijijwe mu maso yabo. Urapinga abantu bakijijwe? Oya. Subwo mwebwe urabizi, ariko kubwo maze igihe kinini mu Rwanda urabizi ari ibintu byadutse rero mu zo mu Rwanda mubwira amakuru n'ubujarwa byanjye byose mpite mbikubwira nawe. Bimbwira. Hadutse ibintu bivuga ngo
abantu basenga sibyo baryo ubwo babyita bakirirwe mu nsengero bakijije abarokore Abarundi murabigira abantu benshi basenga mu Rwanda baha mu nsengero abarokore baba ababyeyi bacu abamama benshi nta mafaranga bafite barakene kuye mpamvu nyine kubera ko guhera kuwa mbere mu gitondo saa 12 kugera ku wundi wa mbere abyukira ku rusengero cyangwa ku musozi ari imisozi yo mu Rwanda y'amashanyarazi subizi ngo nyikubwire za Kanyarira Kadeshi kizabonwa guhera kuwa mbere ngo bari kujya gushaka ngo amafaranga bashakira mu musozi ariko buri turirimbiye yenda abantu dufitanye ibibazo bamfasha bakagira bakumva ko nanjye atari njye ntabwo kukuririmbira bituma abantu babona yuko gusenga aribyo bizana ubwo butunzi si ibyo ko no kuririmba ntabwo ari ikirenga ntabwo ndabizi pe urabizi hari umuntu uri kumbwira ko ubizi namwumvise uwo muntu rero kandi nawe off mic wabigemeye aza gufashe se ashobora kuba abizi niko ntukagire isoni zo kugaragaza impano yawe oya ntabwo ari kuvuga ngo ni isoni zo kugaragaza impano yanje ubundi kintu iyo ukizi uragikora ariko nyine ahubwo ndumwiga ndiga okay ntacyo reka two kuvuga ko ubizi ahubwo tuvuge ngo ndi umunyeshuri uri umunyeshuri wiga kuririmba ngaho turirimbire twumva aho ishusho murigeze ndacari hasi izo yaturirimba none se urikosora kandi urikosora aya wikikosora basi shyiraho twumve ubwo se ko n'indirimbo ziciye zikama ntaho uzajya bari kuvuga ngo umwanya hano hari umuvandimwe uri kukumfasha njyewe nari kujya numva ndakibuze zanyitse ntacyo reka tube twiganira gake zirakomeza ziza gake gake mu Rwanda habona utese ahantu maze imyaka 5 byanze bikunze ukuntu habona mu Rwanda ndahabona neza hubatse neza icambere kimwe nahabonye hubatse neza kirenze ko hari isuku ryinshi ndahakondeye isuku nkungu ndukuntu hubatse tu nyubako se zitarimo ibyo kurya zamenye ko ibirayi byageze nyubako zitarimo icyo kurya urumva ziri buzi tutari buzipfiremo wowe araguhamagaye se yego bari baguhamagaye wari ugiye kwitaba inyubako zitagira icyo kurya urumva oya nibaza ko iyi nyubako ntago yoburamo icyo kurya ahubwo gusa habuze ibikorwa ariko ushobora kuba witonda cyane nasi umwana w'umukobwa ategereza kwitonda ko hari abatitonda ndakubeshyera iki reka nguha amakuru hari abari kujya gutya bagasakaza n'amafoto bageze bambaye byose hanze bariya baba bafite umuco bakuriyemo ese ntiwadukorera mugira ngo simbuze saba nyine baba bafite umuco hari ukuntu umuntu akura je nshobora kuba naretswe mu ndero ya Kirundi nyine indero ya Kirundi noneho nkayikurana ariko we ukuntu aba yararetswe akaregwa nkaho menga ari hanze nyine mu bihugu byo hanze urazi ukuntu baba bibereyeho bivanye navuga ati ngira biravana n'umuvyeyi ariko hari n'abananira abavyeyi katugita ko ariko Imana iba yaremye umuntu Imana mu muntu kunanirana oya nyine kamuremana ubushuhe uragize uti kamuremana ubushyuhe wavuga gute kuba umuntu musa n'abakuze kumwe ariko ugasanga mu imico iratandukanye wowe wabisobanura gute
hari n'igihe usanga mwarezwe n'umuvyeyi umwe ariko ugasanga mu kuza gutandukanya wabisobanurira ute? Abantu baragira bati biriya babikura ku bantu bigana bagiye hanze iyo ngiyo imahanga. Nivyo nakubwiye. Yego. Nawe ni kubibona? Cyangwa nuko isi iri kugenda n'umuco ubundi ngo uko iminsi ikura n'umuco urakura. Nyine imico y'u Rwanda n'u Burundi iri gukura. Oya ahubwo icamarana umwanya naco nico ategerezwa kukurana. Ashaka kuba afise telefone akazarara abantu uko babayeho bandi bitandukanye n'abo mu nzu wabo, ugasanga umuco wahindutse. Niba ariko arabona umuntu yambaye jipo ngufi akabona ko aberewe nawe ategerezwa kuyambara akabona araberewe, numva ucasanga abashaka kwitwikira. Rero aba ariko abona ko ivyabo bandi bakoze arivyo nawe ategerezwa gukora. Ubwo niba jewe no kurana umuco mbona ati nkeneye kugenda nka mama, nkigana mama, nambuka nka mama, nambara nka mama, ibintu byose n'agatambara nkigana umuvyeyi. Zose nawe reka gukura nkawe wa muco wa Kirundi ndawufise. Ariko ngo Abarundi muracyawufite, Abanyarwanda nitwe tutawufite. Ati ndifashe wikifata humura n'ubundi se byose kare hahandi. Bernie, twe tutaratangiye ikiganiro twe tukigurirwaho abantu ikaze bagire babanze bakumva batangiye witonze ufite isoni. None uzagiye isoni zatangiye kugenda gake gake cyane naze guteye usanga nayo nagutinyirega naho utageze n'umubiri mutoya. Oya tugiye kuganira gatoya ku tuntu duke utuntu dusanzwe two mu buzima busanzwe ariko turi bufasha abantu benshi. Abantu warukomoje cyane ku muco, nibaza Abarundi n'Abanyarwanda umuco wacu ujya kumera kimwe. Yego cyangwa ndibeshye? Oya ubu se ntavuze ondaze ndiko ndatambuka ntavuze bokumva ko ndi Umurundi kayi. Aya ariko se buri hari umuntu ushaka kureba ukabona ko atari ukabona igihugu cyagenda? Oya ushobora kubibona gute? Like what? Tanga n'imfunguzo bahereye kare bamuhamagara none birangiye bamwatse imfunguzo ubwo nyine niko urumva hari umuntu ushobora kubona uyu nguyu nyene ubu se jewe uko mbona wonyitiranya n'umuzungu. Oya abazungu ni uruhu, igitandukanya ni uruhu. Ariko abantu benshi bavuga ko Abanyarwanda n'Abarundi ngo imico yabo ijya kumera kimwe, ngo ari abantu bafite ukuntu bahuza. Impamvu bahuza n'ururimi bararuhuza kuko jewe mvuze urumva izo navuze bisobanura no bitandukanye n'uvuga Igiswahili, Icongereza, Igifaransa. Imyambarire ndabona ari imwe n'imico ndabona ari imwe. Yego hari ibintu biri kuvugwa ariko reka duhere inyuma gake kugira ngo nze gukomerezaho. Duhere hakurya iri ukiri Burundi sibyo? Bernice nibyo hari ukuntu nirinda kuvuga n'amazina y'umuntu nkayica. Ni Belize. Urumva hari ukuntu umuntu avuga ngo Bernice, urumva hari ukuntu bashyiramo niko babivuga bashyiramo kahe. Oya Belize. Belize. Yego. Ebe. Umva hari abunumva ibijyanye n'indimi nyine. Iyo nzi ry'ikinyarwanda iryorohera ry'igihugu niryo mvuga kuko kumbwira kujya kuvuga amazina nayica pe. Yego akiri Burundi akiri umwana n'umwana wakuze gute? Belize. Uko nakuze umwana wakuze gute muri famiye
umwana n'undi witondaga umwana wakuze gute muri make y'umuntu kubonye bwa mbere wamusobanura gute urugendo rwawe rw'ubwana urugendo rwanje rw'ubwana uko nagiye nkura navuga ko ari rwiza cyane nabisanga nahuye nabyo sinigeze nsara mvuge ngo naratuje hamwe ntuje hama nakuze nkunda umuryango wanje kugezana n'isaha aho ngeze nkunda umuryango wanje cyane nkunda n'abantu nkunda no gusenga akantu ko gusenga ubundi niko kambere ariko uba ukomeza tuganira unibuka ka kantu rya deni sibyo umaze imyaka 5 mu Rwanda wazanye na famiye cyangwa waje wenyine mu Rwanda naje jenyine ariko famiye irahari mama yari mu Rwanda yari asanzwe ari mu Rwanda okay waje usanga famiye mu Rwanda umva nyine wari umaze igihe kingana gito umara igihe kingana gito udahuye na famiye yawe ugereranyije cyangwa murabana mu rugo urataha buri munsi ukabasanga mu rugo ntabwo tubana ariko nta gihe kinini nshobora kumara tutari kumwe ukwezi amezi 2 ashobora guhera ariko nyuma nkaza nkagenda nkasimba mu rugo kuramukanya cyangwa se bo bakaza kundaba mu rugo mama aba muri Kigali nawe aba mu ntara ikibazo gikomeye noneho umwana w'umukobwa uba mu mujyi wa Kigali ni Murundi Kazi ntabwo ari hahandi azi cyane imyaka 5 maze mu Rwanda ndibaza utahazi cyane nturi kumwe na famiye kuba muri uyu mujyi biroroshye beri sinavuga ko bigoye kuko ndabayeho ntabwo nyine ntabwo byoroshe ushatse kubikomeza birakomera ariko byoroheje biroro umwana w'umukobwa witonze nkawe bane bavuga ko ngo usaragurika aba ari umuco nyine abantu bitwa abacanzi urabazi abantu bitwa abacanzi bacangacanga nyine utuntu twose ari n'abandi nakubwiraga bajya no kubyina no kugira ngo none uritonze uri kure ya famiye uba wumva nyine ariko hari akantu batanga uvuga ngo abantu ngo basenga uravyibuka noneho reka nkubwira akantu kamwe abantu baseragurika ntabwo ari bishatse kuvuga ko ari bafise ubuzima buboroheye buba bugoye ariko biraborohera kubona nyine birabagora ariko kubona amafaranga biraborohera ariko reka nkubwire ntabwo ibyo tuba turiko turashaka ibyo tuba twebwe turiko turarondera kugira ngo tubone ko ubuzima bworoshe nibyo byatumye ubona yuko abantu basenga ata mafaranga bagira ariko reka nkubwire ibanga rimwe riba rihari ni uko gusenga gusa amahoro ya mbere bituma ikintu ubona ko coroshe ni uko uri iruhande y'Imana ikintu ca mbere umuntu arondera ni amahoro nese amahoro yakura muri aya mafaranga birashoboka amafaranga ni amahoro wabonye amafaranga oya amahoro ya mbere umuntu agira no kuba afise Kristo ubu hari abakurebye aravuga ati uyu mukobwa ibintu ari kuvuga ntabyo azi amafaranga ubundi ikintu cyitwa ifaranga ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo ifaranga rikubise haroro mu Kirundi mubivuga gute imigani rero irandabuka babyize udahari irandabuka bahiga nasohotse babyigaga wisohokeye beri wageze mu Rwanda wararangije kwiga oya narangije mu Rwanda wize mu Rwanda ubwo superieur yose cyangwa wahize guhera hasi oya nahize umwaka wa nyuma wahize umwaka wa nyuma muri make wahageze uri mu mwaka wa nyuma
hari ikintu kiri abantu benshi bari kwibaza bavuga ngo uburezi bwo mu Rwanda ngo ibiki wize mu kigo ntibyibuka ntabyibagirwa nikivugwa oya kirakugora kukivuga gerageza ndakugorora nanjye ndabyumva birega n'ikirundi nakivangamo niki wabonye ukigera mu Rwanda ni ikihe kintu hibuka wabonye kikagutungura ukigera mu Rwanda icanongoye narinda kugitekereza icanongoye ikintu canongoye nkigera mu Rwanda no buzima abantu bari abantu bon reka mfata akaroro nk'ahantu nashikiye nyine ubuzima nahasanze bwarantunguye bwari bubi bwari bwiza bwari buri hagati na hagati bwari buringaniye tabuye muntu bwari hagati na hagati nyine bwari buringaniye nicyo cyagutunguye se bivuze ko i Burundi ari uvuye mu buzima nyine buri hejuru nicyo gitungurana ariko nyine ikibanza kiguhindura ukumva uratunguwe n'ibintu uri kurabona bikagutungura ariko udasobanura ko ari byo kuvuga turakomeza ndagenda nkubaza utubazo tw'amatsiko mba mfite urumva hari ukuntu umuntu agera mu gihugu runaka nyine agasa naho icyo gihugu kigize gitese ubwo mbyite kimutonze kigize uheruka mu Burundi ryari 2019 n'umuntu uherukayo waraje ntiwasubiyeyo sindasubirayo sivyo ko ndimo gusubirayo uri kubipanga banumute so kuvuna urumva batari bukwibagirwa oya nibonye bakiko turaganira muraganira okay byiza cyane undi abanyarwanda nanjye guca imigani bambwiye kutayizi nanjye kuvuga ngo amazi arashyuha ariko ntibambeho ayo ndayazi uwo ndawuzi kare urumva utankopeye ayo ndawuzi nsanze ndawumva ku bijyanye n'imyigire yo mu Rwanda wageze mu Rwanda wize umwaka umwe mu Rwanda ariko hari ibyo wabonye mu ishuri nyine bitandukanye cyangwa bijya guhura n'ibyo Burundi mu myigire yo mu Rwanda wabonye harimo iki bimeze bite k'abanyarwanda benshi turi kuvuga ngo uburezi bwarapfuye n'iki ariko wowe byibuze wageze amahirwe yo kwiga ahantu habiri mu bihugu bibiri bitandukanye ni iki kintu wabonye kibitandukanye ikintu kibitandukanye uburezi bw'Uburundi uburezi bw'Uburundi buba bukomeye cyane umunyeshuri ariga agakora no gusara mu mutwe ariko nabonye mu Rwanda barabyorosha barorosha ibintu bon icambere ikintu nofatirako uburezi bwo mu Burundi dufatiye ku manota yo kugira ngo wimukire mu yindi class ufite amanota menshi ariko bafatira kuri 70 ariko ino nabonye na 30 bashobora kukwimura ntabyo twarahumiwe ndakubwira ukomeza umbwire ikintu nabonye ahantu bigoye ni umwaka wa nyuma mwaka wa nyuma niyo mpamvu benshi usanga bageze mwaka wa gatandatu bakarata kuko ntago baba bahereye mu wa mbere bakoresha umutwe ahumva ko ndakoragira ngo ndonke utunota duke hamanimuke ariko nagera mu wa gatandatu nibwo nzotangura gukoresha umutwe cyane nshuye fakamanota siko kari byo harimo akantu kitwa ngo wagerageje hari n'akitwa ngo birahagije amanota yakose n'ubu ngubu ndacyatekereza umutwe ibikobe kangu ngo harya 20 niyo bitwa ngo birahagije
ibibazo umuntu akajya 20% bakamuga ngo birahagije koko birahagije beri reka ibyo kwiga reka tubyihorere bicecekere ariko icyo ndakundira cyane kinini cyane nuko mu kubaza babaza neza mu kubaza ntabwo uza kwishura wisunze ibyo wize mu ikaye ahubwo urishura wisunze ibyo wafashe mu mutwe icyo watahuye Burundi ho nuko wowe warabisomye warabifashe mu mutwe ukabishira mu mutwe kandi yose kuzura mu mutwe ariko hano uratahura ukaja kwishura ikintu kizi neza ico kintu cyambere nashimiye gusomba byari sawa urumva umuntu atiga akabyibagirwa akajya yiyeranja ukiyaranja niba harya tubyita ngo twabyitaga bossanse ngo ni ibintu biri muri bossanse dusinze iyi Faransa ariko koko nari naragatoye ka bossanse ni naragatsindiye ngewe beri ndi nyine urumva mfite utuntu tw'amatsiko twinshi n'ubujajwa byose ndabivanga ukurikirana cyane entertainment cyangwa ntago bizi ibyo ari byo nta nubwo uzaba bibera ukurikiranira ibyo ku rusengero wikurikiranira ibyo ku rusengero yego rata nibyo gusenga nibyo nubwo abantu dufitanye ikibazo kakana ariko ntago ndakibagirwa oya base nkubite cameraman ubibone ata kakantu kanyu ndimo akaye kakantu keka curange ego najyaga numva bakubita just nkoma amashyi nayo nzi kuyakoma oya zana instrument yanze gukoma amashyi gusa ubundi kugira ngo uzana instrument mukamvugiriza nkumva ko nkwiye kuririmba oya ngahiranje basi yishake mu mutwe bazazana ikitari Hano umuvandimwe uri inyuma ya kamera rero nzamubereka natagira uje kumufasha kuririmba uramufasha kuririmba sawa twagiye muhe mikoro abanza twibwira mwiriwe neza mwiriwe sawa hakiri kare ni mwiriwe ibwira abanyarwanda n'abarundi bakurikiye jewe banyitwa keke banyitwa keke nitwa keke niryo zina banzeho cane nakubustari irimba bitari keke Krelia cyangwa Krelia avuga keke ntabwo ibyo nabifata umeze ute meze neza asa neza merci niyo bavuze ngo turenza ahita ashanta kuvuga byagenze abari nyashante ntacyo ubwo mbivugiyemo byose nyine birajyanye ndi umurundi kazi nuko numvise ubivuga ari ukuntu wavugaga ariko nuko numvise uko navuga ndi umurundi kazi avuka Gitega mu Kanyosha mu Ngagara numva ko mazi mu Gitega mu Kanyosha mu Ngagara harya handi ni he ni Gitega Bujumbura rirare Bujumbura Meri cyane Amerika Meri turagushubuje kandi tuguhaye ikaze murakoze uje ariko tubwira nyine ko nabonye mu Rwanda wowe habonye gute shani heza hari amahoro hari n'isuku imyaka 5 nanje nawe maze imyaka 5 mungazi yeri ngo hari amahoro
hari isuku na heza cyane. Yego. Nawe ushyigikiye inyubako zitarimo ibirayi. Ibirayi ku bihumbi bibiri. Inyubako tuburara ariko ni hose no mu Burundi ni nuko nyene. Nateganyaga gusuhuka nyine ubwo nakundi ko umuzanjana tuze tukagenda tukakurya nzoze tugende tubereke kuri Tanganyika ariko nzosubirayo tuzajyana jewe ntabyo ndamenya nzajya mu ndege ngiye i Burundi honyine yego nzajya mu ndege nzagenda muri bisi shasi ndamenya igihe nzosubirirayo ariko nzogenda kuririmba ntabwo mba nabibagiwe oya je ndamukomera amashi umaze gukuramo ubushyuhe bwari bari bwishi tugiye kuririmba noneho twagiye naragufasha ko ntiwabinshitse cyane twagiye ndizera yuko umunsi umwe nzamubona umwami wanje Yesu andizafu kamimbiriye muramye yancunguje amaraso y'igiciro cyinshi keke nawe rwose nta muntu kurimo nuko keke nuko sha nta muntu kurimo jewe nashatse guhira ahubwo ntacyo akanyuma shyiramo akanyuma ntacyo dusoze Ndirimba ndagufasha nawe ego bazana nawe bambonye ndi kuririmba kabara ari kubeshya beshya gusa ngo waranoranije undutisha ibindi biremwa mu buzima bwawe kubaho kwawe gihoreze naho dutaniye ceceka biririmbire wowe jya wumva ibyo bavuga gusa jya wiyumvira uko babivuga jya wiyumvira ibyo bavuga nyene bandanya kujya nyene urubura bwanje tangira twumva ariko gatangira ubundi nibwo kari kanyorosheje neza waranoranije undutisha ibindi biremwa mu buzima bwawe kubaho kwawe waranoranije undutisha ibindi biremwa mu byaremwe byose nta n'umwe wigeze ubwira urubura bwanje ubu ndakubyaye urubura bwanje ubu ndakubyaye simfisi mwemu y'ubwoba fisi mwemu y'umwana simboroga sinaka mamagara izina rimwe je bisaba izina ni wowe uri papa akwayo yes man ntukitinye serious kuririmba ntukitinye jya ubikora nyine wireka kuririmba iyo ufite ijwi urirekura nyine ukabikora kandi bari sawa ntukitinye
uranabizi cyane uravuze ngo iki wari ugiye kuvuga ngo hanyuma noneho ngiye kubaha amasegonda make sibyo kugira ngo dusoze ikiganiro buri muntu wese nyine ubutumwa bwe nyine ashaka gutanga nicyo wabwira abanyarwanda n'abarundi badukurikiye ndahera kuri keke ntacyo ufite cyo kubwira abantu se ntacyo ufite aza ibintu byose kuri kumuhirikiraho simwe mwatanguye topi ntacyo mureke beri abanyarwanda abarundi n'abandi bantu badukurikira bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyane ko buriya ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi bivanze byumvwa n'abantu bagera kuri miliyoni 40 zirenga wababwira iki icyambere mbanje kubashimira ku mwanya wabo bafashe badukurikirana ni iby'agaciro cyane biba biryoshye kumva ko hari umuntu ariko arakurikirana ibintu byawe ikiganiro ariko uratanga ndabashimiye nyongera mbasaba ko bokwamo badukurikirana buri gihe bakandana subscribe sabone comment wewe gwenda comment next the next meeting yego okay nanje ndashimye kuri uyu mwanya muduhaye nange yambwira ko abanyarwanda turabakunda cyane twebwe abarundi kandi nitubwire nyine uko bimeze ko uyu Beza wacu azi kuririmba cyane nuko atayizi abandanye nyine akora ama practice akomeza kuri practice akomeza bimenye undi tuzanahura ari umuhanzi byose aririmbira Imana akora umurimo w'Imana mukuri Imana izagufashe kandi uzawukora reka nshimire abanyarwanda badukurikiye nshimire abarundi nshimire abandi bantu bose mwumve ikinyarwanda ururimi twakoresheje hano ni ikinyarwanda n'ikirundi abana b'abakobwa beza rwose banze gutatira umuco wabo w'abarundi bakivugira ikirundi kose babikunze atari babandi tuza tukajya dushyiramo n'agafaransa sesa uziko Beza atigeze ashyiramo igifaransa cyangwa urundi rurimi yavugaga ikirundi gusa twaganiriye se hafi iminota 40 ikirundi gusa ni ukuri mwakoze kuduha umwanya wanyu Beza na keke inzara byuriya mu kameraman ariyenza reba nk'ibintu abari kureba abari kwirebera inzara beri ntago ratambyemera azagushaka ikindi gihe ndabashimiye mwebwe mwadukurikiye kandi mbahaye ikaze imodoka zishobora kuba bazikunda Imana izibahe mu izina rya Yesu amena mwakoze kubana natwe